Ngiyaphinda ngiyakhetha inkosi yaseFemba Manazaretha uNyazilezo. Bantwana bayingcwele basezulwini, ngizocela ngiqale ngibingelele obaba bami, obaba abashumayeli nenhlangano zonke abakhokheli nehamba lonke eyingcwele egameni lenkosi enkulu yakithi uNyazilezo. Amen. Bantu abahle basezulwini loguquleke njengoshiwo ubaba umshumayeli, ngumntwana wabantuli onikeke igama-ke leli lasezulwini kuthiwa ngumshumayeli ethempelini lasosizweni ngaphansi kombuzo wengcwele wasemzini moya esimangalisweni ngegama lenkosi. Amen. Bangcwele benkosi, uhlelo lomuntu noma ubani imihla yakhe isuke isesandleni sikaShembe uNyazilezo. Amen. Akukho ukuhlakanipha nokuqonda. Ngizocela nje amazwi bantwana basezulwini uNkulunkulu azopha wona angabe maningi, mhlawumbe ngize ngibone umsebenzi kaNkulunkulu ngoba ngingumntwana onovalo umthetho wami. Namahlo nje umthetho wami nginawo, futhi ikakhulu asivamile bantwana basezulwini uma phambi komkhandlu omngaka. Amen. Sivamile ukuthi abantu ababili abathathu emakhaya lapho suke sikhona bengafiki mhlawumbe nje 10 abayeba. Manje mawume phambi kwabantwana bakaNkulunkulu abangaka kube nzima bantwana benkosi, ngoba njengoba sila khona isihlabelelo salapha ekhaya sesine esithi lubiza abangcwele nabakhethiweyo. Amen. Singaba baningi sibe 10 sibe ngaphezulu, kodwa abakhethiweyo babili bathathu, kungaze bafuna ukuthi abakhethiweyo obani njalo. Uthola ukuthi njengoba ngikhuluma ngihlanga ngombhobho ukuthi angikhulume. Manje ukhetha abantwana basezulwini kuyinto ejulile kakhulu. Uyocabanga ukuthi Nkosi engamanzi ukubona imisebenzi kaNkulunkulu bese bonakala abantwana uNkulunkulu abakhethile yena. Amen. Ikhona nje indaba engithile ngiyisaba ndabona ikhuluma kahle ngoba ngikhona baba abashumayeli abekho abangaphezulu abangazena sebethi ubethile mfana. Nikhona kancane. Ngoba phela khona ukuthi isikhathi lapha sinzima kakhulu. Uthi ukhuluma ube kukhona abacubula. Kangenza indaba enzima kakhulu. Eyayikhulunywa asibona ngathina amakhosi nje asiwabonanga, angibale umqalwe. Sasebona ukuthi asazalelwe ukukhona inkosi yakhe. Ngoba namhlanje ngamashumi eminyaka e7. Kodwa bayethi labanye ngamuzawubonakala nebisho njalo. Sasebona inkosi basasikhulele ulele bakhe. Kodwa kukhona amazwi eyakhuluma ngoba inkosi inyanga yezulu sifike ethindeni zayo thina. Ngumuntu wezolo angithanda ukubala ukuthi angafika cha fike ukuthi mina inkosazana. Amen. Kodwa ikhona into engangiyizwa abayikhuluma inkosi. Sabe lo sesini.
anguthandi. Ithi mayithandaza khona izinto angazifelayo akamazalele zona ithi manyamazi ngizokwenzeni angazi ithi ngahlala ngikhathazekile ngalento kwaze wafika ubaba isho umqalo endlini ngoba isimo samadoda wadala mntanami khathazekile mnike lento ayifunayo ngoba mnike ngiyabulele igama labakhethiwe angiboni ivela kakhulu leyonto ngoba mnike lento abadumisa bakhethe kuze belahlele nebakhethile ukuthi laba ababona ubungcwele kuzobe sephelelwe izinto zabo. Mnike kodwa bese beka umgomo ukuthi umuntu othile kwenza okuthile, othile akakwenza okuthile, othile akakwenza okuthile. Hey, Nkosi. Ambos bevela kumbini umane uhlala
kanti umfundisi akumbeke enkosini ukuthi khona ngiyafika leli banga angibike kahle into eziningi ezithinta imithetho nendlela leli banga angibike wathi madala wathi ungezwa wathi emadala wathi bephethi kumadala iqama inkosi lapha yathi madala ngiyakwazi lokho madala ngiyakwazi lokho uyabaleka lo mfana lo wabaleka baba wabaleka enkosini ungoni besine sokhola kwenkolo kodwa bangenabo ngeke ezendleleni bathi ngizomadlala uthi kathi ungashawa wakhuleka akuzumbela kakhulu njengoba uyavazela ukuba umshumayeli ndaba uyazi uthi wakhuleka lapho wafika isikhathi lapho sekusebenza khona umshumayeli sasebenza uthi nakulo abashumayeli akuyabona njengoba abashumayeli uthi ngaleso sikhathi isishikile ibhanti inkosi yangayizulu sekuthi ngolenkosazana uthi ngesikhathi senkosi yangayizulu ngathi mamqala ngenza lo msebenzi ngathatha umnikelo wawuyimali eyayibukeka-ke ingconywane nesisindo nyalo uthulane ngaleso sikhathi amen uthi ngathi inkosi cela ingilozi ngembathe mangisebenza umsebenzi inkosi yangayizulu yathi yes uhlakaniphile inkosi ibusise uthi mayifishile ibhanti inkosi iyangayizulu sekuthi ngolenkosazana kodwa bonke abashumayeli bafike besebenza baphatha imbele njengoba sisibona kwenzeka uthi wasedumela imbeke naye wasebenza uthemayetekalipiyamiyenza lwathi uthi ngolenkosazana bekuyinkosi efingazathi ayingalulala yathi umshumayeli Suara, pode ver uma aí. Suara, Gastava para lá mensagens na noite. Os homens aí não quanto madame tu é tudo legal. Suara, onde essa filha? Quando vai essa? É cozinha mais. Onde nasce tata. Hano sufadana utenali utimata wakosa makosi ngizokho ingilosi ukuthi ingembhathi isebenze nomsebenzi yathi uhlakaniphile Nkosi usize manje ilolo valo singakhuluma ukuzoshona nawo masikhuluma lezi abantu nonkosi hayi ngokwazi kodwa ilolo valo sesibe nalo ngiwakhuluma namazwi ngoba lapha ekhaya ubaba umshumayeli sikhululekile yiba kade besiqondisa singabantwana ngenyanga nje sathi 23 sasa zo23 nakumilelo njengoba zo23 kusasa kulwelo 23 kanti ngalelela ubaba umshumayeli kwakusekhona leyagama kwakuthiwa abaphathi ba23 kanti ngalelela umshumayeli Wow! Kosana, akwaphelele namanje kosibusi suphele uzaya. Usho akamshumayeli lapha. Ngashawa uvayo ngathi umadoda. Namhlanje ngithwelekele ijoka. Amen bana. Amen. Ngisho ukuthi ngiyahlupha ngomuntu wandela lenkosi
othi mayekhuluma into ngisuke bese ngibalonde ngithanda ukulala ngoba ngithanda into ngiyawuthanda ukulala futhi ngiyithanda kakhulu abantwana benkosi ukuthi ngikhulume ngami uqola amen ngelinye asila asuke Alexander ngalikhithembe ukusele indawo kwaqala bathandazela endlini ngamshumela umculo uthandazela endlini ngamshumela umculo sasisukale engabika amathembeni omningi baba sisukele sigibele sihambe siye eDube kusathi eDube ngathi wasemakhaya nikhona nazareza sigibele siye khona ngelinye ilanga sikuleli banda singona noma siyofuna umsebenzi into engihlupha kakhulu umsebenzi ngithi webafana bami nina nihlala nina ngibona uyihlo nina nibona nonyoko nina mina ngibule kusokola kakhulu cishe namhlanje ngiyabuka umsebenzi kodwa namhlanje abafana bami bakhulile kodwa bayaphuka nakufika kwezenkolo nezo Nazareth kodwa bakhulile ukona amaphoyisa aseba amaphoyisa namhlanje ayibona inkosi sisuka Alexander sithi lena masiyofuna umsebenzi sizofuna sikhambe siyofuna umsebenzi lapho eJerusalem sihlangabeze osibisi lapho uMahlase khona kuthiwa uMahlase wemphunga nje sisimhlangabeze lapha nomfowabo wabehlala nomfowabo okuthiwa uMajaliti ngapha sithi masihlangabeze wena sisingenake edimini inkonzo yasedimini hayi singene nje singabe ukuthi kuthiwa esitimeni isitimela sikhona la eDolphin station futhi isitimela sikwesi nangene nginyaka masi sengela esimuntu akhuluma lapho hey wena inkosi ukhona abantu la abahambe befike sibele umuntu nje phansi lethu labantu laba belengizitshele bethi bona bakwazi uNkulunkulu umuntu okhuluma wathi umike yabunya ngesimena ngene kulo asazoqala sithini kuwe siyafike kulo bese uNkulunkulu nazareth kithi amalesizwaye awusima konzo usima nje simvulo bayazi ebicho futhi ngaseTexas msima umuntu lokho nazareth bona la maphakathi athi mhlawumbe kulo kithi nani ona uzulu konzulu lwena tshela ngisazi ukuthi uzulu babo hawu nomuntu ubona Nazareth hey nomuntu ubona Nazareth shokile athi ngivele ngifele intukuthelo nje ngazi khanga kithi sisimela Nazareth fela ngejiba usehlela umuntu hayi mazalane bazalane sekuyobona sengehlakile kodwa mayehla now this we
esasivula sasesitimeni. Kanti Matthew 15 verse 22. Kanti Matthew 15 verse 22. Ngathi Deuteronomy 18 verse 18. Ngithanda ukuthi khona kodwa ngithanda ifree lapha ku 18. Kanti John 10 John verse 31. Maya akona mfundela lesiphathi amfundela. Kwathi unkosikazi waseKenani Inkosikazi yaseKenani evela kulelosi wakhala kuye wathi ngihawele Nkosi ndodana kaDavida intombazane yami ikhwele kakhulu idibo kodwa amphendulanga ngazwi kweza abafundi babo bamenga bathi mukisa uyakhala emva kwethu waphendula wathi ngithunyelwe ezimvini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli kuphela weza wakhuleka kuye ethi Nkosi ngisiza waphendula wathi akufanele kuthathathwe ukudla kwabantwana kuphonswe ezinjeni. Ngiyabonga baba ngifuna kwena ngafuna lo ncwadi iyababaza lento nje isizwe nje sibeleni iyababaza yangasoshona ngafuna lo ncwadi kanti Deuteronomy 18 ba ngiyakubavezela umprofethi kubafowabo abe njengawe ngiyabeka amazwi ami emlonyeni wakho uyakukhuluma kubona bonke akutshelwe yimina uyakuthi uma ekhona ungawalaleliyo amazwi ami awakhuluma egameni lami ngiyawabiza kuye kodwa umprofethi ukhuluma izwi ngegama lami mina Jehova engingamyezanga ukuba alikhulume noma ekhulume egameni lezinye izithixo lo mprofethi ngiyabonga baba iningi nje injalo ufuna nosoko leya John 10:31 wefuna sisekhaya ngibona isithathu bantwana basezulwini kodwa ngazi noma ngayifuna ayisho into sevumela ifuna 10:31 khona abaJuda babuye bathabatha amatshe ukuba bamkhande uJesu waphendula wathi ngibonisile imisebenzi eminingi kababa umuphi umsebenzi kuyo engikhanda ngawo na abaJuda baphendula bathi asikukhanda ngomsebenzi omuhle sikukhanda ngokuthuka nawo uma wena umuntu
Tumese kuwesithi yakala phindaba hayi ukuhlakanipha ezokuthanda kwami ngafela iphuthe engayazi kakala lapho ngiyusuku uma siwalezana siza la sifike sigibele sihlanganeze usipisi elona ipolisi sifuna umsebenzi hayi no bakumshumeze wangisho nje sake sadlala indoda la sake sadlala indoda la kwathiwa ubani yayithi ivula ikhampani ngafa ukuthi ngifuna amanazanetha saziwa kuba sake la ngezini sadlala indoda sese no shuleke ithi funa amanazanetha wefuna ukukosa Endizizo zakho lapho ezinsizwa khona zakho lapho senza lo umntwana wangaphakathi umntwana konke awazi imbonana ngenane wewe bantwana basesizini ayi ngisabi ngithi sibuya kude ngoba mawusukuza ukubuya kwakho kude wenzeni bese lo lakho kodwa ngibona ngikhuluma indaba yalelizo ukuthi sathi ngeyina ngasanza sifike singene sibele sihlangabeze sisile singene kungekho umuntu oshumela la wabekhoso sithi masingena la sihale training naisuka la road report kanjalo bramfish nini izindawo lezi zingekho la ngathi izofika lezi station zakhona uma singena lapho sishumele zazo ukuthi babathatha kwakuba yini kwesizwe umsimama kube omunye inkosana osashona wakamvelasi wathulukhazeli singene sithi ngeyama kwase kwakhona engangalo sithi yayifitile langaphi bese ngena lenkosi abaningi laba bashayisi
bese kuthiwa yena wethu uNkulunkulu bese ngichaza ukuthi kukhona abala othekile phakathi nobanina anifuna indaba kaShembe ngifuna ukuzwa indaba kaJesu ngiyacela ukuthi uma kunjalo sondela imbuzi kubantu bakaNazaretha ngoba sesizoshiya lesana hayi zasome izolapho zanuwanjalo banjalo uwanjalo komanje ngathi mina hayi akusona isikhathi sokusikhola ngiyabona uyala uNkulunkulu ukhona cha ungani bengibuza mina ngivikele ngoba ngingakhopa bengizokwazi ngesabulese nomali wase ayilungile sizobona bangena ngolusuku bezingekho lezinsizwa asigcoba basixoba uma sigcoba sakhuleka sakhuluma benze njalo lelo sikazi ngiyaxolisa amalungu zethi nkosikazi eyiqhubeka yaguqa phela phezulu yawo isithatha kiza nakho khona kiza nakho sazi nasibela umshumali koza wayne office lapha ekhaya izihlabelo lapha manje sasesingene khona yakiza nakho le ekosikazi yakiza wathula umsikazi bazowenza ngokuthi tu ay ngase ngithi mina ayikhona yona la ngase ngithi hayi mvanasi asondele akayingayithuthela lensizwa awuyeke kuyeku bathi mina ayikhona baba wethu osezweni sibathathe kuphela sashona zonke izizwe basala nayiqasha ngiyithanda ebantwana basezulwini ukuthi mangizeluleka ngingayedwa ukuthi akekho umuntu ozibona ukuthi ehambile emhlabeni awuzibona ukuthi uzohambile emhlabeni lezi nasabanye lezinsizwa ngibona mina sihambe konyazi ngithi mina ngo-2019 ngizwa sengumshumayeli lapha ngingumshumayeli izolo 2017
Ngibona sithambona njengoba sihlezi kanje. Nkosi sihlezi njengalapha nje sudela lapha basarula kuyonyela. Ngibona insizwa lezi embili. Kodwa ngingaqali nje ezihamba naso. Bese ngithi angisuka phazamisa abanikele beqede. Angisuka phazamisa bese kuthiwa nami umshumayeli akangene ngapha awaqede ukunikela. Akhuluma isikhathi eside inkosi. Lapho kwakukhona insizwa kaMbatha umnikazi wemoto bese kuba umfana kamfundisi uNdumo lo somfundisi namhlanje. Amen. Ngibabone ekhuluma isikhathi eside inkosi lapha inkosi khulume nawe. Mase ngigela ngithi ngiyasondela inkosi. Ngithi ngiyasondela phela nami siyasondela. Yavele inkosi yakhaphula umlilo ovuthayo. Akithi awuziboni uzwabile emhlabeni. Ngakhathazela izono zami. Awuzono zami. Izono zami zandile. Asifuni ngiye phambi kaJehova. Kanti ngiphapha be-ICU esibhedlela esinedridi nawe esibhedlela ngoba zathatha le-helibhek sakuso sazofaka khona. Oh, nasi. Kanti amadrip agcwele umzimba. Ngisho lokuthi ungaziboni ukuthi usuhambile emhlabeni. Yingakho sesifulela abantu ukuthi bantwana bezulu ngabe umama ngabe ubaba omama abazali. Ingane mayisencane hamba umsala esemncane. Uyayembatha ingane ungaboni awuboni impela kusekho. Wembatha ingane kodwa manje uyahamba amathalu uvela wena. Ngoba manje wena utshela ukuthi uyaphila kanti ingane yakho. Ufuna kube khona indlela abayisusayo ingane abakususayo enganeni. Amen. Bantwana benkosi ngiyaxolisa nje nami nje bengizele ngiphuthuma la kuleli bana. Khona incwadi ethi bheka ngathuka ingilosi phambi kwakho bayiphole. Bengizele ngiphuthuma bengibizwa abelungu ngalongo sengishoyo emigrant. Bethi sekwenzele izinto kuthiwa amawiki. Bengizele lokho nje bengizohamba izolo impela. Futhi namhlanje bengazi ukuthi ngizobala khona izinto ekumele ngizolungisa. Manje wasekungiphola ukuthi angize lapha bantwana benkosi bowaba mshumayeli ngingolele sengijoze isikhathi eside inkosi kusebenzisa. Amen.